Ja kad čujem, mi hoćemo da ujedinimo srpski svet, kosa mi se digne na glavi. Pa bio je ujedinjen, imali smo državu od Alpa, ponavljam, do Soluna. To je najveći istorijski uspeh srpskog naroda od kad postojimo. Stvaranje te države 18. godine. A rušenje te države 90. godina je najveći poraz srpskog naroda od kada postojimo. I šta to znači srpski svet? Odakle je to? To je kopija ovoga što radi hunta u Kremlju. Kopija ruskog sveta. Pa odakle ruski svet? Pa to je kopija originala Adolfa Hitlera. To je nemački svet.